bagai inquiry ke report kada bersubmit ke government recommend kadang bu kampala pelaj adu mata tingim tip ke badon baringi khibin ti bono ko ba barkani ka inquiry ke ba constitute government ru ngi khibin ti bono ko ba yai be yarti kanong transparent bangimde banyada yeno inoru bangimde banailat ba kini ni gebron kiti bakin let simply scot free mo ya kini ni gebron kiti ki deban penistong permukaan hoi nalem government ko dei hi bakan shimika initiative step maton power ke jinong seriousness henre ni dong kam mani ke action bangim tip kata ka inquiry ko balesi ko ba thung da government ko lang wan ra ne mi ke jingsha barkini ki jingja ngasko am mau ba ke dei ke jingko burong pra jok sarkar langi phai hago bede bakini ki construction work ko mangada ban mention mantan ke jingko pan pau kerki adin bangayo ka sanpos nam hoje adati 15th anniversary jong jala pan pau ba under the leadership jong ke MDA po ke jinglam jong ke NPP bagla achieve desi bon ki marangi phai agini ki issue ko mga kren pan pau mantan kade ke jingle kerki ba bane kerki palat ki ko taman po ko borom kanum la non ra ke jingba kata di koi ka bar ko mga phai po boundary issue ru ka MOU ru kade ko baglale kerki ka ba ngang la pan pau bon sin po ka meeting ko la khot all political party body ban include ban take into confidence ya baro his stakeholder tadi hal tang rim ba ai ke jingkular ngar mas ngap no ten ri hadi mulai i pat bla dep sign ke MOU jong ka boundary din baki pan pau pat lemba ka hima ba lemba ka district council kani ka pan pau baki ke ba ni sarkar ka skop ban kerki tang ban puyo ke borom ba taman pan pau ba kila achieve adin jong ni sampus nam ke anti jong jala tengah simbat itu hau bangim tip baka jing tri lesi kalong ke ka ba long jeep adu tata ka ba lesi kani ka ba ngila banong ba maybe kani ka don ke ka ba lembaga judicial independent judicial inquiry ka ba government kadi ban constitute kana menghilap jingsha but asyo banyak ka inquiry baru ki badan kiti lagi di engineer lagi di napo company kidi ban suspend kana baka inquiry punya bet baka nong ka ba say so nomor ni khibilenti ba kani ke judicial inquiry kanum dei banong favor nda ko basulong partial yeno bar ngit scam ba ka report hi ngio ka pasai bar ngini i ba ke ka baldon shalenda joni ki baro ko bala sepulong ya ka pisah jong pai ba banyale kai tikam dei tanga assembly ko bangini i ka ISBT jing ja jong ISBT habrang sudah pantai digidon ki jing pai ko bangni ilim baki la pathai ko bor ko bar pat kum khani ga surok ko baron marjan baka SBT ru kai kata ka quality of work ko bangi i bakni ki ba khoi ki pen thai sniu bar kum baja po ka duar so ru mlai i prang pli to ba surok di deputy chief minister baron burom tang kedet sini la karat bar kelapan pau kadap ba kamdam quality of work but ringi phai ru akini ki jingja habide jung noi kai assembly kumba long du matar nang songwai ti kumba kajala hi berkui waru por usam ring pala pan pendep kapan pau nang songwai kumba jala hi berkui tadi ke badongkam hi jadi do awa kalong bagi dongkam ya ka propo assembly kena bangila pat ban yo ban pendep la ka jong kamram kamtam ku nomi khmat ka bangi ong bagi legislator ki ban tawan bangi pe mutasan pus nang kami i bandon taka an ko penyada karpang sya na ko banta kejala ka jung